Ljudi, danas ću vam pokazati kako da napravite svoj intro na Android ili mobilnom telefonu. Prva stvar koja će vam trebati jeste Viva Video. Lepo uđete u svoju Play prodavnicu. Ovdje, evo pokazat ću vam. Ukucate evo ja ću da ukucam Viva Video. Izaći će vam. Sada imate ovaj kao prošli koji je skup. Mislim koji nije skup nego košta. Evo 3 evra i 20. A vi uđete u ovaj prvi koji je besplatan i instalirajte ga, ali ja ga već imam pa neću. Opet. Onda kada instalirate uđete tu. Idete na edit. Idete na edit i sad idete na edit i uđete negde. Sad ne znam, ja ću i uđete u foto, recimo. Izaberite kogod želite slika, evo ja ću ove 4, mislim vi možete neke bolje, ali evo ja sam ovo izabrao. I onda to će, tako u prvom redu ste vi stavili, tako će i da, kako da kažem, da se kreće, vidite slike. I onda ovdje uđete, ne ovdje, ako imate neku pesmu, mislim ja nemam, ako vi imate, vi uđete na music i uđete na music i izaberete. Evo ja ću da uzmem recimo ovo, gledajte kako to izgleda. Samo što vi možete da izaberete bolje slike. Da, slike. Imate sad tu, imate neke koje se brzo, mislim. Vidite ovdje. Ovo je po meni glupo. Dosadni sporo. No i ovo. Meni je najbolja ova kavaj. I tako vi izaberete. I samo ovdje down. Sad i tako. Vi možete sad tekst da napišete. Evo, izaberete. Što? Ovdje, mislim, možete tako. Evo ja sam izabrao ovako. Pritisnete to, isprinšate i sad će ovako. Ok. Onda idete ovdje. Ja imam ovo. I možete ovdje ovako da povećavate. Ja imam ovo slovo i onda možete ih obojiti. Vidite ovdje sa strane. Ja sam izabrao tu boju. To je to. Možete i ovako. Mislim kako god. I onda recimo kad bi vi pustili video, tako bi izgledalo. Ja sam sad slučajno to ostavila. Ali dobro. I onda sačuvate. I tako bi sad ovo što sam ja. Evo izbrisao sam. Dobro, pokazao sam. I što ovo nisam ni vidio stika. Dobro.
I to je to. I tako sačuvate. To je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem i pozdrav!